Su lau sunga le tai o le sauninga, lau sunga puasa lui, tua i vao. Fio lau fionga le Minsta. Lau fionga lua matia manu Ringo Purcell, le Minsta, Talonga. Ali mata mai tai komisina, o malo mai fafo. Fio foi le fai lau tu sili, o le Sasnok. Ia whapea fōi le tofi o le ele nei o le matua ma sinave. Le mamalo Samoa poto le nei tai ao. Ia whapea lii matamaitai o le team Samoa. O te whatala whatu le nei tai ao manino ma le tutoa. Ia matango fia na wā ao o e au maia le tala le lei. O e nau nau i le file mu. Ma whailo mai leo le tanga. Ma ola tautau tino le pule au ao le atua. O te tulai atu ma le whaaloalo e whaia iau masui. O le malo Samoa e alo i ai le anga le lei o le atua i le nei tai au. Ai meise, le tau mai o le savali whaaloalo o le tātou team Samoa. Deo wa tātou patipatia i le matango fio le atua i le nei tai au. Tu launa lava upa ia Samoa, le anga oio le ai vivia, a o se la au tele maonaa, e le ai se vave na te au awina, po se isi na te toe fulusia se tulou. A o le nei tai au malona wha moe moe, o sila mio le mamalu Samoa, e le savali whaaloalo le team Samoa. E tusa ma le tolu se lau, tolu se fulu ma le lua, a lii ma tamai tai ta alo ma le pulenga e se lau ma le tasi. A tua whaatasi o le au whai o le team Samoa e wha se lau tolu se fulu ma le tolu i le au whainga o Talonga e lua se fulu ma le wha. O ave fua ia Samoa o le amasi atu i Oniara, Solomon Islands, po le atu Solomona, la tau te whinau i te tonu o whaalanga maia nei o Talonga o le Pasifika lona sifuru mani fitu. Talu o na whawai mai i le tausanga te siva o na tolu. O le savali whaaloalo le nei tai au, o whailoa mai ai la tau le nei tai au a wā se whamunianga le tātou malo, ai meise le atunu o le atapua ia lo tau ala whaiva a wā Samoa. I le whao tausanga taluai, i le tausanga e lua se fulu sunumareiva, sa tali malo ai Samoa i Talonga o le Pasifika, ma sa moli mauina ai se tūlanga mawalunga o le fia. Ma le taupati mai o malo e se ese o le Pasifika i Samoa nei. Sa moli mauina fo i le tūlanga alo i o Samoa, i le tūlanga tolu, mai le lua se fulfao a tunu o le Pasifika sa tausino ai i lea tausanga. Ai mai tauina i le tolu se lau, tolu se fulmalua o tangata ta alo i le nei tausanga, e 5% o i la tou o le itu pā o li. Ai o le 5% o i la tou o le itu pā o tamaitai. O se tūlanga ta ua le nei, a wale sao ta mai tai te tonu o Talonga, maona tinae, ai meise o le amana ia pea o tangata anu uma o Samoa o ia tūlanga. E se fulu fitu aso o le awhanga solo ai Talonga o le Pasifika, ma ua wha maunia nei, le masi atu o le aumalanga a le team Samoa, a matatu i le aso sfulu lima, se fulu iwa ma le aso lua fulu lima o Novemba. E tusa ma le luas fulfa tulu o le Pasifika o le atau sinio i nei Talonga whatasi ai ma New Zealand ma Ausitalia. I le vaiaso wa tuana i sa moli mauina i fo i New Zealand ma le lalolangi atoa o le Talonga o le tanga Apollo po le golf. Se tūlanga au pito lea mo Samoa ona o siluai taimi i le talafaso le pito le tātou atunuu le nei o siamupini ai se tamaitai Samoa i suenga siampini i tanga Apollo i New Zealand.
O le mau po se tū anga tausili a le atu Solomona, a wāta alonga o le Pasifika, lua o lua tolu whai mai, tātou lui tawina, tātou tutu whātasi, ma tātou fia whātasi. E moli atu le whamalo i le tamaitai o Faith Vui, mo lona tūlanga manu malo i lea tālonga. Raftai. Samoai, langa ia le muripapanga, wa tātou talitonu i le atua o malama. Whautuanga o tātou tua o tō whawhamai tia sā, tā whesila whae mauri masao lo sā. A vea ia o masui, o le awhionga le tamaitai palimia, le awhionga ia whia me Naomi Matafa. E watu aisa mātou tala, mātou te whamanuia i la o tō malanga. I o tō wōma le atua, i whātasi fo i le atua ma o tōu. I o tō whinau ma le manuia a wā sona vi inga. I manuia le whamoe Team Samoa, manuia fo i lau tāpu inga ma malu Samoa. So i fua. On behalf of the Honourable Prime Minister, Te Mea Naomi Matafa, I would firstly like to greet our distinguished guests here today and say talofa. And I want to say thank you, Reverend Minister Buasa, for your blessings this morning. Good morning, Team Samoa. We take this moment to bear witness of our Team Samoa as it prepares to depart our shores to travel to the Solomon Islands to represent Samoa at the 17th Pacific Games. The theme of the 2023 Pacific Games is to challenge, celebrate, and unite. 4 years ago in 2019, Samoa hosted the Pacific Games in what was a truly international event, which brought celebrations and excitement to our shores. It was an event that promoted Samoa as a visitor destination and as a nation of sporting prowess. Since 2019, there have been many achievements by our national athletes at the Pacific Mini Games, the Commonwealth Games, World Cups and Championships, and now the Pacific Games. The team makeup for this Pacific Games include a total of 433 Samoans that will travel to Honiara in the Solomon Islands. I am told that we have 332 athletes and 101 team officials and management across 24 sports whom are prepared and ready to fly the flag of Samoa. Of the 332 athletes, 52% are male and 45% are females. This highlights the importance of gender equality through sports as we continue to provide equal employment or equal sporting opportunities for all. The Pacific Games will be contested over 70 days of competition between the 24 nations in the Pacific that includes New Zealand and Australia. This inclusion represents the highest standards of sporting competition in our region. Many sports competing at the Pacific Games will contest for qualifications for the 2024 Paris Olympics. Team Samoa will depart Samoa from the 15th, 19th and the 25th of November using chartered flights due to the large number of the travel party. So what can we expect from these games? The Samoan pride needs no explanation. Let's just look at the recent achievement last week by our young female local golfer, Faith Vui, winning the prestigious New Zealand Women Golf Open in New Zealand, the very first Samoan to do so. And we want to congratulate Faith for this achievement. This demonstrates that dreams can be realized
just as you, members of Team Samoa, are about to achieve your dreams. The Games also provides opportunities for any young Samoan or any young aspiring athlete, coach or team management team. The 2023 Pacific Game is a big milestone to gauge your ability, your endurance, your determination, and your desire to be the best. But above all, it is a lifetime opportunity to travel, experience new shores, make new friends, and enjoy representing your country of Samoa. Make the most of it, but follow the rules. And in closing, let us salute you, Team Samoa. The 24 sports here today, whom will represent our country at the 2023 Pacific Games in Onihara, Solomon Islands. Let us challenge, unite, and celebrate as proud Samoans. Go well, Team Samoa. Go hard, and God bless you all. God bless Samoa. Soifua Maya Manuia.